kotopura mandai subuh aja to langsung minum. Maka dai andai guru tak angkat putus salona al kausar kuatak kalimu ia kuminungi salona al kausar maka dai nang kamu medeka selama kuma puasa. Maka dai nabi tak ninga to minungi salona al kausar pura dena nama kedekah selama-lamanya toma-toma lebih yang kia hadir. Kendai roh angkat kuatak kaleta. Kendai tujunnah maka dai andai guru tapah hikmai okoi sadena tiga rota. Sesepi pakoli. Okoi sadena tiga roe mondina dangena sumparia setak. Ia ko itan rai capak lilla yase angka kutu agaga malongo marica te yang marako. Ia na tu salona al kausar. Sesepi pakoli. Angka okko tu malango marica te yang marako sadena tiga rota ia mondina dangena sumpange. Ia ko itan rai capak lilla yase malongo marica te yang marako. Maka de andai guru tak tenra imbok na sebab capak lilamu membaca inna atoina memma ilumu maka hakikatnya minum itu salona al kausar. Tapahani? Taruntu mo ya roh. Pada nga ya kode taruntu. O panas sangaki. Sinin na tomo-tomo lebih yang ki hadir. Pura ya roh makadani guru tak Syekh Muhammad Sini Abdul Ghani aba sekumpul martapura termasuk salah satu wali kutub anaki wai pute ko kacek tapak dapat kuyulo na timut tak tabaci inna atuina 7 kali tinungi telu tak guna capu maka sukun itu situngan na andi subut tak barakakna deto madekah deto to malupu maka deto to madodo nyawa letus salasi ular ramalan hidupe ular ramalangi hidupe alla parapitare na sobari sisi na pahala tak tuma puasangi ular ramalang sinin na tuma-tamala bijamaah yang dimuliakan Allah kira-kira mapamuli pamulana cara maku letu capat atau pahamu kah de mate bawan nih akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.